bapon Amarpur Tangbedekni lua jumungbai Amarsagar Phiyokkha rijaka kwbangma jatre jatre pod bosongni Bwsa Swrangchati phungni damchi tamni jorabo amchani MLA Ranjit Nagar Chairman Bwkhaktwi tei Tangbedekni tangphang Ojoi dasni manjak mungbai kwbangma podripod jatni Bwsa Phiyokkha khursatai klaio o August talni thangnai 4 salmario gumuti timao bo haino 1 lakh ni slai kwbang Bwsa Phiyokkha MLA Ranjit saka Tangbedekni lua jumungbai hukbaro sak yakung basai manani aji manani o nahar mungono o sangbutang yagona jaka aboni bedek rusawino krung Twikhorok rogo Tima Tisa rogo Bwsa Phiyokkha tongo hone saka phanesalo Amarpur Phiyokkha Bampurni Lalgiri Twikhorok tei Shantikali Asromni lego bo haino Tangbedekni lua jumungbai Bwsa Phiyokkha nai hone saka যে আমাদের ত্রিপুরা সরকারের মৎস্য দপ্তরের উদ্যোগে অমরপুরে প্রায় 2,87,000 মাছের পোনা বিভিন্ন জলাশয়ের মধ্যে ছাড়া হবে। এর মধ্যে আমরা গত 6 তারিখে আমরা অমরপুর গোমতী নদীতে আমরা প্রথম তার সূচনা শুরু হয়েছিল। আজকে অমরসাগর এবং ফটিকসাগরে মাছের পোনা জলের মধ্যে ছাড়া হচ্ছে। আজকে আমাদের অমরসাগরে 1 লক্ষ মাছের পোনা ছাড়া হবে এবং ফিশারি দপ্তর থেকে আজকে ফটিকসাগরেও মাছের পোনা ছাড়া হচ্ছে। এছাড়া আমরা যেমন শান্তিকালী আশ্রমের জলাশয় এবং লালগিরি আশ্রম, তারপরে মালবাসা, নতুন বাজার, বড় বড় যে জলাশয়গুলো আছে সবগুলোতে মিলিয়ে এই 2,87,000 পোনা ছাড়া হবে ফিশারি দপ্তরের পক্ষ থেকে। Khulumka hasani lukurangno norgni bagai belekino kaham sep tubi Phiyokkha St Joseph Hospital West Nowabadi Amtali Agartala West Tripura hasani fatara thaya karanyo hayungbermni sakdok naikani sep nahari mano belekino rangkisa baino o hospitalo sarbrumno general OPD o sakdok naijago o hospitalo x-ray khi sutui cough test khairni bagai namasak sep sap tongo tei test khlai rijago o hospitalo hatibar thugino eba every week no kisasuk chongjak salo bwrongni bemuk naikrung eba gynecologist surgery urology tei bukung khunjo totra naikrung doctor bo phai sakdok naifeyo tei abo simia o St Joseph Hospital talburung na Chennai ni specialist doctor ok phai orthopedic neurology tei urology bemarogno phai naifeyo abno karibo o hospital latest technology bai dalbidal bemarogni operation facility bo tongo tei separate AC non AC room nawi sakdok najugni sebo manthogo hake taita moleri tongsinai phaidi kaham hayong bemni sakdok sebmana ni musungkhake eba tebasina musungkhake krungdi tolawo eba khamao roja kokduk number 7085256702 tekise kokduk number 9612998562 St. Joseph's Hospital, Agartala is a growing hospital with advanced facilities. The hospital started with minimum facilities in 2015, and from this humble beginning, over past 10 years, it is slowly grown to 20-bedded hospital, providing quality care to all sections of people at affordable cost. We provide best quality care to the patients. Our focus is to give holistic care to all who enter here with compassion and love. OPD facilities. General OPD Monday to Saturday 8 a.m. to 7 p.m. Surgical OPD Sunday 8 a.m. to 10 p.m. Wednesday 2 p.m. to 5 p.m. Gynec OPD Saturday 4 p.m. to 6 p.m. Ortho and Uro Specialist OPD monthly once. ENT OPD on call. Cancer OPD every month, second Tuesday. We have inpatient facilities both for male and female and special rooms with AC and non-AC. OT facilities with
post-operative ward and ICU care. Diagnostic facilities available in our hospital: digital X-ray, ECG and ultrasonography, and all types of blood investigations and urine tests are done here. Khulumkha St. Joseph Hospital Agartala Omo Kaisa Kaham Hospital Oro Kaham treatment ungo operation facilities rok tongo every month Chennai ni specialist doctor hayo treatment khaipayo Kubuni Hospital login sulai oro kisha rangbaino Kaham treatment ungo all types of investigation blood test x-ray scan ungo 24-hour doctor facilities tongo tai bo kaham kai saimanna ni bagai tin hospital of hai visit khlaimano hambai.